Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Tsikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe. Na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Gagash mfana wa power tlhela yimisa gaza nakambe hi milenge ni le ka lembe ra 2024 ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza u yimise gaza hi milenge hi ku xava timpahla ta ku durha ta ka Gucci. Se na lembe leriwani u tlhela yimisa gaza nakambe hi milenge laha a nga tirhisa ntsengo wa ku tlula 149,000 hi ku xava timpahla eka xitolo xa ka Gucci leti timpahla ta kona a xavela yena n'winyi xikan'we na mhani loyi. Kusuka loko a ta va hi tivisi hi ta murhandziwa wa yena swi tikomba nga ku vanhu vo tala a va ha ri ku n'wi tsakeleni ngopfungopfu va ka mhani ingaku se va n'wi jelezela ku va teki xiboho xa ku va tikumela munhu wa Mampela kumbexana munhu loyi a nga tiyimisela hi yena. U endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a hi komba mixakaxaka ya swiambalo leswi a nga swi xava eka Gucci na mintsengo ya kona, laha van'wani va nga kombisa leswaku ri mintsengo leyi a nga yi tirhisa ku va a xava swiambalo a xavela mhani loyi van'wanyana hambi ku ri ku lovoliwa hi yona a va zangi va lovoliwa hi yona, laha a nga xavela mhani loyi rhoko ya ku ringana 56,000 na swin'wana swiambalo. Hi lowu nkandziyiso wa kona. Ali ni xavile mhani le ya wasati Abdulshe le 17.250. Xikipa lexi xi nga laha I think xi na 21,000 ya xi na 21,500 i xa a swi hala no vula ku mani u ta swi twisisa i xa luya mi ngo swi yinini 21,500 lexi 21,500 a ku huyo a suka hundza kwalaho la se hi mina la moken nam oh I mean i side bag ni xavele side bag ile na sta ku inga uma 30 side bag na sta ku uma 30 30 ni xavele uma 30 manbona 31,800 lexi mata ku na yamba 31,800 ile side bag 31,800 ka teka ngwana ka yena na ma mina a o dilo di chenchitse thapelo tsa ka di lendile 31,800 mina na mina swilo lo xikomo xi ku lavi am tiva mina mo mando khale nga nenda sweswo. Top item number 3 kasi twa ngo khandziya Gautrain ngwari Gautrain swilo swi ku tendlekile. Okay la se le makumu le ka manakola ile ka manako a makumu ka misava le makumu ka misava wale ka le ka mano 56,000 ako wiwula 56 roko 56 ako wiwula kuna robani 56 na ma ku lavela xi 56 how much yeah 56,000 straight nga cheka kahle ile la 56,000 ikota ku ba screenshot ta byela na vatswari ku ya nga se sungula ku hi loya hi swi nge lunga I want 56,000 sheshi a ku na ku yini ni fika le hi ri yoxe ke 56,000 loko ya le ka Gucci mi ndzoko fiki check ta swo 56,000 hi ri one. Item number 4. Item number 4 ke nam wena ngo ke nam fana kithi samba sambe wena ngo ke nam fana kithi ziyakhala kubushe ziyakhala manje eta zikubvo enambili yobiya hala nxavini
swa ku fika i nge swi twisisi i swa ka mampela n'wana ka hina swa ku fika ti-new arrivals you won't understand laha ni xavini na hi mintsengo kombela mintsengo leyi ka mintsengo 20 something 20,000 something I think yeah it's 20,400 it's 20,400 it's 20,400 20,400 and see 20,400 it's 20,400 item number 5 etaze ku boha lexi enhlokweni lexi ku xavisa xilo xa riboni leyi eka Gucci leyi 800 8,000 va ra huti ta vito hikwala n'wana ka hina swilo swa ti endlekela lani ma hi n'wi cheka mali na swa vona hikwala ka ma 20 i ku xilipi xixeka sina i le ka 20 na yena n'wi tivi i le ka 20 sweswi koku ni behi nkarhi kahle a ni lavi ku ta koka swilo swin'wana swa ku ta tika ku fona ta tlhela ndzi ku ta ka hydraulics ndzi ku nete tekela ti-disquet ndla mani mukamberi mara i le ka ma 20 kwini kasi yes 20,100 loyi le henhla le 20,100 bana va ri screenshot i ta kota ku sala ya cheka kahle 20,100 a ngo durha na hina ti-chiperini ku va ku loko swilo swi ku durhela hi loko i swi langute hi mbilu n'wana yaloyi ni ta va ni beyi yaloyi mindzuku ni le ka birthday ya the twins